Omutunga gwatwara emotoka amaju hamwe n'ishomero omuri Kakyeka hamwe na Rwebikoona omu rurembo MBARARA. Emotoka ninjeba ko keke emotoka itatinya bizimu famagara g'abantu emotoka egende ogenzi abantu eke ngo babone ko barareba tubinaho kuraba abajya mu bigari tubinaho kuraba zimaje mbere y'abagari abantu bagombe ko manda gwa miza Amaizi tigere kuraba tingakire bageje anya ituriro mu Kakyeka tingakire baga ngati intimotoka ya kwamera mu mizi. Omutunga hona gwagaruka gwatwara ebintu by'abashubuzi aba bantu barondeza no hiro mu katare ka Rwebikoona. Tunanenga tukatere bazimara bintu byito kubyafa ngaha carenga agora abashubuzi amizi n'ugareba tukore kimaze sora abotero muranga mu kirembo bose mureba kana katare kari mu ruguto cyo cyo kubanza hata abantu mukerizo kumware biki by'abantu bareba TV na radio yeke mazima nintekateka ngo kinte cyaba kirungi abantu babura gukora abashubuzi twabashanga barumuntu bajabore ibintu byabo mizi abantu bashobanjirirwe batine butandecero. Abashubuzi abantu bagira ngo babire barireza no kongera mu business zabo mbwiro bo bwa nohiri bitungo hatabasigara banenirwe mbobo. Ogwabo murundo gwa kabiri Amaizi garukushisha ibintu by'abantu mu Rwebikoona Kakyeka hamwe no mu Kiyanja omukwezi kwa gatanu umwaka ugu tukakoreka amakuru nabwo bw'Amaizi gatwara ishomero amaju hamwe n'ibindi bintu aha bwa TV West ndi Elias Artugusa.